خوشکو براین هێژادا ماوە خۆش بە هێویدیکەم ڕەوشاوە باش دەبێت دەمێدە gelekî behsa yekîtiya netewî têkirin bi taybet medya PKK û dost û alîgirên PKK dibê qey dê û bavê yekîtiya gelê Kurd PKK ye. Dibê qey xemxurê yekîtiya gelê Kurd ev rêxistina haneyê tevgera apûçî tevgera xapûçî ye. Helbet dema ez van mijarê hanê ez tînim ziman û ez rexne dikim û ev mafê min e ez rûberûyî gelek êrîşa têm ya êrîşên ku xayên û ajanê Tirk a û bêşeref û bênamus û gelek gotinên kirêt û pîs û gemar ku ferhenga PKK ferhenga medya PKK têr û tijey û zengîn van tiştên bi vî rengê hanê. Ez dikarim yanî wilo reşkirinekî heye ku dema ku mere rexneyên PKK bike ya kart û alavên PKK bike em li dijî yekîtiya netewî ne. Tiştekî wilo ecêb e ku kî rexne li hemakî behsa yekîtiya netewî bike xelas gerek em jê bawer bikin. Kî bêje ez ê yekîtiya Kurd bibin bere bibin yek em gerek em jê bawer bikin. Ana sibe Erdogan jî bêje Kurd bibin yek gerek em jê bawer bikin. Ji ber ku em dizanin helwesta Erdogan li hemberî Kurda çawa ye. Saddam Hüseyin ji gora xwe rabibêje Kurd bibin yek gerek em jê bawer bikin. Kî behsa yekîtiya Kurdî bike Kurd gerek jê bawer bikin. Bê ku li dîrokê vegerin, bê ku li rojevê vegerin, bê ku li yanî dîroka kevn û nêzik temaşe bike, bi hûrbînî, bi zelalî, bi zanistî bibin û bînin bê nirxandinekî giştî dibin yekîtî û yekîtî. Bî benîştê devê her kesî. Devê kesên kirêt wê têr çêr û dijûnê xwe bêje û yekîtî. Yekîtiya gelê Kurd tu dijî yekîtiya gelê Kurd e. Tu xayînî tu xizmeta Tirka dike tu nizanim çi ye. Çima tenê ez wilo biçek rexne dikim yanî rexneyên ku kala em binerin ya çi rastiya van daxwazên yekîtiya netewî heye. Dema ez ji were yanî hinek kes li ser kanala min ê YouTubeê pir dijûna dibêjin çêr û gotinên pîs û kirêt dibêjin ez carna qebûl dikim yanî ez li YouTube qebûl nakim. Hinek bêhêj hene ji wan heye ku ez van dijûnê han dabêjim. Nana YouTube dibîne bi zimanê Kurdî bi zimanê Erebî be tiştên pîs e ew dinirxîne. YouTube dinirxîne ku ev gotin te eleqeya wê bi mejî tune, te eleqeya wê bi rexne tune, te eleqeya wê bi nirxandinê tune dijûn e tiştên kirêt e tiştên pîs e ew xwe dabêje. Ne ku ez dabêjim. Ez carna hinek mînaka yanî ez dadixînim ji bo ku xelk bibînin êrîşên li ser min tê kirin mînakekê ji xwe re lê temaşe bikin û bişem dîsa vegerin. Ev mînakên wilo pir biçûk in helbet di nava komenta jî hinek daxwaz hene. Daxwazên ku ana ne dema rexnayê, ana ne dema hesasiyeta merhelê ji salên notî û heta roja îro
اف تاس و اف حمام و اف چیروکه رخنا نکن ام دناوا شردنه ام دن میدان شردنه حساسیت مرحله خوین درجه و پکک مدفروش رخنا نکن و پکک کردا دقوجه رخنا نکن و پکک تعویز و تنازلا جدجمن دکه ای از رخنا آپو نکم جبر او روشا کو تید درکتی لسر فروک دما ترکی و گراندر مالا خالی وی از رخنا آپو نکم دما کد پیشبری محکمه ولو دوی روشا پیسی ترسی زلولی ملولی درکت و قواسا تعویج ترکار نکر از رخنا آپو نکم دو پرتوکی ویده از رخنا پککی نکم دو دیروکا پککی و تشتی کریتی پککی و پولیتیکای کریتی پککی و مدیا کریتی پککی کو از وان باش ناز نکم باشه از رخنا چی پککی بکم چی پککی ولو باش هایی خوین درجه و قهرمانی و زاروکتی کشتن و نظالم چه و دجمن هاره ایری پککی جی هاره دجمن تروری دکل سرسری کرده ایری پککی جی تروری دکل سرسری کرده هلا مرد لدجمن مرد ناس که دجمنه لی پککی بناوی کردایتیه بناوی یکیتیه لدجی یکیتیه گلی کرد سکنه از چوا يعني قوتنا كي أوروبي هي دبي دما روفي ور بحثا يكيتيه بك وعزا بده وشيرتا بك ونظام بحثا روفي ور شيرتا بده ديما كي جرك تلسر فزي خو مريش كي خو بترسي يعني كسي كدر كمان سر ميداني حمو بحثا يكيتيه دكن هنا قواسا مريه يكيتيه نباشا كي لتجي يكيتيه کل جو پارتیین مزن قراسه گرگری پدکه دی بجز یکیتیه خواستم یکیتی نشتماش خو ناوی بی یکیتیه پکه دی رادبو رودنه ام گیش کرنه بی یکیتی تفگره کرد لباکوره کردستانی تصفیه کری و بجز یکیتی آپو خود بجه به 15,000 کس 18,000 ناف مدادی کشن و بجن ام یکیتیه خواستن یکی ایری بریم یکیتی کی چوا مانا هر کس ولو بیجه یکیتی یلا کام هرن ام هرن یکیتی ایری یکیتی کی بچرنگی یکیتی کی تو به خلام و زلام و کریگرتیه پککی جمر نلازم یکیتی کی دبن امر و تعلیمات دوران کالکان و جمیل بایک جمر نلازم او یکیتی هانه او چی یکیتی 20 ساله جربان دیاز ناز کم شمالن از چه هزارم دیسا و ما کم باقی آهانه و یکیتی دبی به پراکتیک جبو یکیتی اگلی کرد لازمه پکک جو روژاوا درکوه پکک درکوه بی نقاش بی درو مراد قرا ایلان درکوه و بیجه والله ام لورتنانه پشتر دوران کالکال درکوه ام حاضرن درکوه اگر روژاواش مربیجه درکوه دخوازه هبون اخوال وی داری مشروعیت هبون اخوال که حتی نها ریوبریا خلیسریا دموکراتیک جپککی رو نگوتی درکه دبیجن خلیسریا دموکراتیک دوا دوران کالکان سر مدیا دبیجه ام البنداوانن شو ام يعني مخول سر روجاوا نکشتیه بلا روجاوا آلدار خلیل و فوزا یوسف و افیدن درکفن بیجن والله ساعتا و خوشمالا و آوا در جافا گرن شکفتی خوا چیای خوا کنگیم حوجه وبون دیسا و دیس دکارن وگرن چوا و 10,011 هاتن و اگر حوجه داری چه بو اون شورشگری آزادیه شورشگری کردستانه کنگی پیوستی چه بو لاوازی چه بو کومکشی چه بو فرمو ورن مداخله بی کاری هان نکن یکیتی کی را برخنیل بی مثلا هانی که تفتنه دکه کرو های خلی سر مدیا پککی اف 13 سال پدکه و برزانی و ایخانت و پشتویت بشه کورن یکی دیگه بکن اسفت نیدیک یعنی کی وره
مدني فرحو ورش بر بحثا يكيتيه بك قرك الجيبا وربكم شي والله يكيتيه قال كرد دخوازه قال كرد حمو ببن كريه كيد بن امر وتعليمات بككي ببورن او يكيتيه كي بفيرنجي يكيتيه كي كتو كولتيه السر كردا فرض بك تو كولتيه سر تفقرا سياسية قال كرد فرض بك يكيتيه كي بفيرنجي يكيتيه كي وكي صالحي قدو شيخ آلي وجمالي ملا محمود كو حمو بونه خلام وزلام وكريغرتين بككي نوير نقوتنا كيش بككي ربيشن كتير كي بفيرنجي نلازم بريم ابنية كتير يعني حش هاي حزورة اب كريتية بككي دخوازه بناوي كتير لسر كردا فرز بك از وك فوشنگ وك نفيسكار از في يكتي هاني قبول ناكم از قبول ناكم يكتي كيولو بزوري يكتي كيولو ب ب يكتي ور بككي خلاص بك بككي بحوجي دروشك يولو آلوز دي دروشك يولو طنقاف دي هر دونكي بككي كتن صولكي وما يكتي دما شرب بسري خودك ودما آشتی و تنازلات دشمن رو مذاکره و تێکیلیا بە دەولەتا ترک و بە میتێر بسەری خۆ دەکە لێ پشتی یەکیتیا گەلێ کورد دژمنێ یەکیتیا گەلێ کورد ڕێخستنا پەکەکەی ئەس دیرۆک و لۆدبێژ ڕەوش و لۆدبێژ پێدەکە لە حەشتێ و سسیادە پەیمان بە پەکەکێرە مۆرکردنش بۆ یەکیتی لێش بۆ یعنی ناکۆکی چێ نەبن کارێن هەب بەش هەبن لێ ئێک وێ پەیمانە هانێ بن پێکرد خەرا کرد پەکەکێ بوو لە حەشتێ و حەشتادە یەکیتی نیشتمان جەلال تاڵبانی و ئاپۆ لە شامۆی دیسا پرۆتۆکۆلێکی چێگرن دیسا پەکەکێ خەرا کرد کیژانێ ئەڤ ئەنەکەسە و پەیەدێ مەسعود بەرزانی رێڤێبەریە کوردستانê wan anîn peymana Hewlêriyek Hewlêr dido sê peyman ad hokê sê peyman ji 2013 û 14 wê dema hanê de berî 17 sal eger PKK bihiştana niha ew rewşa Rojavayê Kurdistanê Efrîn nediçû serêkaniyê nediçû hereketa siyasî tevgera siyasî li Rojavayê Kurdistanê ew ê bibana ez nabêjim bibana yek wê yanî cebheyekî firehçê bibana kî nehêşt Cemîl Bayîk nehêşt ma ev Mezlûm Ebdî dizanin Emerîkî jî dizanin Ferensî jî dizanin dîsa hewl didin mudaxele dikin karibin vê meselehanê çareser bikin niha ja PKK kî kartîne kertekî wilo nû ketî meselê ketî piyasê ketî bazarê birêz Şêx Murşid kurê rehmetî şehîd Şêx Meşûqê Xeznewî ew jî yekîtiya gelê Kurd û yekîtî û banga dike û derdikeve li ser medya PKK û PKK wî dibe meselen girseyekî gel wel dêrikê çê bikin û Şêx Murşid jî di nava gel distê xwe wilo hildu wekî seroka û gel jê rê vekin û derkeve ser masê û biaxive û quretiya bike û yekîtî û tiştê vîringê hanê jê heye ku wilo ji ber xwe ev mesele çêbîye na birê min rêxistinek li wê ye rêxistinek ew xelk civandî ji bo ku tu were biaxive û biçek foto û vîdyo çê bikin û ji medya re tu bibe alav tu têkeve xizmeta PKK ji xwe berê te qebûl kiriye tu têkeve xizmeta PKK mesele ne ji ber xwe ye mesele ne efewî ye hemû organîzekirî ye niha tu jî wê rola hanê dilîzî bilîz ne mişkile ye yanî tu zererê nagînî tu zererê digînî xwe ûşa bi van gotin motnên wilo winda dike mesele winda dike yanî zalim û mezlûm dikî yek li vî perçeyê hanê temaşe bikin û ser medya PKK ka ev camêr çi dax
ایرو روج آوای کردستان پیوستیای بو هیا ملت روج آوای کردستان محتاجی ویا ایرو روج آوای کردستان روجا ویدیا ایرو مجرد گو زمانه کی مدگو پارچه بچوک ایرو پارچه هری مزنا به بچوک بونا خو لی مزن هلوستاوی گلکی مزنا پیوستا گو هیزن می کردستانی لکوجن ملی بن لکوجن جغرافیایی بن لکوجن فکر و رامانی دبن ایرو ملت و روج آوای کردستان دستوی خواج ورا دريج دكي محتاجه ويا بيغومان وبرينها آلي كاريا خوكريا لإيرو دقات بكن بري وخدمات في ملتي ركريا إيرو سيقات بكن ورن بشجرتيا في ملتي بكن باش نيزيكي قال لي خبر روج آفاي كردستاني جبر قورو ملتي روج آفاي كردستاني هرتمجي حاضر بو بشجرتيا وذكر قرباني شيش بو ودانية ایرو روژا نامان و نمانه ایرو روژا ناموسه ایرو روژا شرفه هیزه می کردستانی ورن ام داخواز آلی کاریج ودکن گو افتفاقه هانا بسرف مشي بانگل پارتیان کردستانی دیگه ناکوکی خو راکن پروبلم خو چاره سر بکن بانگه کی باشه ساعتایی خوش به لی ازی پرسی بکم يعني افج ما في منه يعني وما في هر كسية نا شيخ مرشد روش كيج روجا رخنا البككي كريه از تخوازم ناز بكم لسر كنال البككي وقتی کو پروگرامی وی اولی هبو وكي اول دارك وكي شيخكي كنا خوازه ابناكو كينهان تشيب روش كيج روجا رخنا البككي كريه PKK ala Kurdistanê şewtan, PKK êrişî Kurdistanê kir, PKK insana revan, insana kuş dibin îşkencê de. Yani ciwanên Kurda dibin îşkencekî hovane PKK di zindanê xwe di xelkê kuşt, ciwana kuşt. Rojkî ji roja Murşid rexne li PKK kiriye, komkujiya Amûdê 2013 de. Rojkî ji roja Şeyx Murşid ji Aldar gotî Aldar û wervê derê. Evana ne grûpên tundrewin, evana ne Daişin, vana ne Cebhet Nesranî, vana zarokê Kurdan e li Amûdê ji xwe re rûniştinê, gireva birçîbûnê, protest dikin, sivîlin, xelkên neçekdar in. Tu çima derewa dikî? Rojkî ji roja ev Murşid rexne li rêveberiya PKK xwelîseriya demokratîk kiriye li ser van hemû kiryarên sêzde erê kêmasî hene em ji vê rêveberiyê nerazî ne lê dibe em vê rêveberiyê biparêzin. Tu bi heqê Xwedê kî, tu bi şerîeta pêxember kî, tu bi Qur'ana pîroz kî, komkujiya li Amûdê şaştî bûn, kêmasî bûn. Heq wase kes di zindanên PKK de şaştî û kêmasî ne. Heq wase medya PKK li dijî Kurdistana Iraqê, li dijî malbata Berzanî şer dikin, wan dikin xayîn, wan dikin Daeş, wan dikin Zilamê Tirka. Ev şaştî û kêmasî ne. Yani tu bilo sivêk dike erê şaştî û kêmasî hene lê gerek me re şerê wan nekê. Na birê min şerê wan nek bes tişta bi nav bik. Ev ne şaştî û kêmasî. Dema tu hêzekî siyasî Kurd dikî xayîn, ev ne şaştî û kêmasî. Ana dema ku ez heta niha ez behsa tiştê PKK dikim, ez dibêjim apo tenazul kiriye, apo tawîz daye, apo xwe radestî Tirka kiriye û apo nizanim çi. Rojkî ji roja we dîtî gotî apo xayîn e. Ez vê encama hanê, vê hukmê hanê ji temaşevana re dihêlim. Ez behsa kiryarê PKK dikim, ez dibêjim dewleta kûr û cîtem û filan û bêvan bi rejîma Îranê re, bi rejîma Sûrî re. Lê ti carî wekî manşet, wekî dîrekt min negotiye. Ez ji xelkê re dihêlim.
لوان تشتين هان بده برهفدو بنرخيني بقيش انجام بيقلو PKK د سنگری خیانت دی یا سنگری کردایتی دی د چپری خیانت دی یا چپری کردایتی دی د موزیا برخودان و کردایتی دی یا د موزیا پاراستنا رژیم داگرکرین کردستانی دی از بی شخلکیر دی هیلم میشیشتن نخستی کتبیج PKK خاین بس خدای تعالی و قرآن پیروز و اولا اسلامي و اخلاق كردايتية و خينا باويتا لسه مجبور دك كنت راستية بيج كنت هوالي مظلومة باللي دجي ظالمة ايقو العامود الشهيد كتن مظلوم بون ايقوان كشتن ظالم بون حتى نهاتنا محكمة كرن هذه كسي كنت تشبوان الرودني برز شيخ مرشد كجرين زاروكي عامودين كجرين زاروكين كوبانين كجرين زاروكين عفرين اشتر بحساكم كجيم كبككي حق وصصال لوان 13 12 13 سالي كو لروجافاي كردستاني كري اشتر بحث بكم تنها لقلوانا نهاتي لقل ظالمة يلي دجي مظلومة ويكيتي وام يكيتيها قلي كرد خازن بري من نولوي ما مستا هيجا ولداري هيجا نبي رنگي يعني ها تشتكي دين اشتر بيجم از براي تيب چوكم قري چند سال دنا برامد هي خمنا كسي بيجي اشتر بيجم بوي شاشكاته وبوي جبالته بالدين وإيمان ومعتقدته بقرآن بيروز ولميجاته بالروجيا كنت قرتي دما آبو جو شيخ سعيد بيران كيم بك وبكي وكي تفجركي تشتيا لهمبري مصطفى كمال اتاتورك قبل خوشاتتي تتشتكي ولو بيستيه اريت بيستيه بس تبرسفا آبو داي ناتنا داي بگر پرتوكي آبو بگر داخوياني آبو بيچوا آبو دستي مصطفى كمال اتاتورك جخوينا كردا دشو ت وكي اولدار وكي كرد تشوات خوازه وكي طريقتا نقشبندي بس بلكي تنا نقش نها مالباطا نقشبندي رحمتيه بابتا نقشبندي رخنه تلسر طريقتا نقشبندي هي لي مالباط اخذنا ناس كرينه جمال باطن مشيخه نقشبندين باشه ريخسنا PKK حق واسا ايريشي نقشبندي ديك ظلم از يكي علماني ما لي از قبول ناكم شيخكي ور انسانكي ور ظلم كن نارخنا مرة كاربك لي بنر بقر لأدبيات PKK لي راقهاندنا PKK بيچوا شرع طريقتا نقشبندي ديكن دا اجا اف طريقتا نقشبندي نظام تزانت ونزانه قرق تزانه بي يعني جبال كده تشيخ وتجمع زانتر وشاشك وجبيته وقلا يعني حالته وروشاته يعني طريقتا نقشبندي لقوري اتزانم شيخ عبيد الله النهري نقشبندي بو شيخ سعيد بيران نقشبندي بو ومالباطا برزانيشي نقشبندينه رولا في طريقتا هاني رولا شيخي في طريقتا هاني د ناسنامه كردي رولكي ديروكيه د تكوشينا كرداد رولكي ديروكيه لحل وسطا الهمبري ظلمه عثماني هذا رولكي ديروكيه اف PKK چما ايريشي ويدك كالاش مر في شروع بك باش ايريشي ببختي يعني لفي طريقتا هاني تيكرن ت وكي مسلمانك وكي اول داركي وكي جمال باطكي نقشبندي قي حقي ديروكي لسرتا تني كتبيجش PKK بسكن يعني نقولوا نابه اف ببختي وببابيا كل طريقتا نقشبندي تيكرن نابه بريز مرشد تتشتكي ولو ترخنا PKK كريه تنكري اگر تكربه اشكره بك نهاش مربيجه
نتنا هات نوكات رخنا بك بشتي تلفير فيديو هاني تماشا بك ترابط جنفدت بب يعني مير خاص وتدس برخنا بك نا بري تشتكي له رخنا كريه ايمه من رخنا كريه افتشتين كو آپو گوتی اریز 20 سال آپو چی بوم لیده مازگریا مو مدید ومناسكر من رخنكر ومحل وسطة ده فيديو بري جدو من بحث كر بري بك كبب الزندان وكشتن وبارا وقندلي وتشتين قريج ويعني مدفش بك كي بردا اكتوبر ده 1011 اف نواف خليل يكل بوخم هي نواف خليل يكل كتب سربس نبي ده برج ناو بي بدين كتب سربس نبي كتب الشيخ مرشد الخزنوي ده برد نهاج بي بدين او زانه اب نواف زانه بنيا زانه اف حمو ابوشي اللي فيدري زانن كدور كتنا مش فككي هالوست بو نجبو منصب ومقام وتشتن ناف جماعتها شيخ آلي أبي الفيدري اللي بلجيكا أكرم حمو لازقينو كيجي هي براي شيخ آلي لبروكسل لسر جروب مروبي واتسابي قولوا دروات كن يعني ببختيات كن هوشنگ شريبي الهمبري بككي جبرك وينا كرم بر برسي روناهي هاي خولي سرنو اجدا مزري نري روناهي me ناوي روناهي me پیش نیاز کری ده جیوین دسپیکی ده کل روشتیوی هینا از آپوچی بوم من ناوي روناهي پیش نیاز کر جبر گریدای فردا چتین گوتشتکی گریدای روش به وی پرساهانی کر گوم ناوي کناله نب خیر و نب احلاب وی نسر خیره به موی ناوي هان پیش نیاز کر نماز آپوچی بوم روج روناهي و أفيك دو جبركو كوفارا روناهي جلالت بدر خان سسي جبر مد كامناوي روناهي بو 10 ساله لچيه گريلا سلاح لنوا PKK يعني بيكاري هان كري اف هشتكو از ناوي روناهي پیشنيات ومدف جوان بردا يعني اف جماعتا الشيخ آلي بچك يزيج مشاري در كيف مزيدي سافا گريمي يعني أبي عبد السلام مصطفى بشير وەک شیرێ جا خۆزانە کۆ ئالدار خۆ چڕاند ji bo ku ez vegerim bere vegere negotina aldar bû heta ev Mazlûm Amed berpirsêwanê Ewropa ê Qendîlê pere erd kirin mensib erd kirin min qebûl nekir min ji vî Ebdselamê re got kiro tu ji ber xwe fedî nage ez dema hevalê we bûm ji ber prensîp ji ber mebde ez hevalê we bûm dema roja feqîrtiyê dema hûn di zindanên rejîma Sûrî de bûn tatî pera li ser me erd dikir yani çaya xwe bix qehwa xwe bix û yela hat cem malê ew yekî din pêre bû ez navî nabêjim yani yani apoçî cemaeta Şêx Baqî li vê derê Şêx Alî li vê derê li Belçîka apoçî çî ji we bêjin hûn ê jî bawer bikin yani hûn ê herin benîştê apoçîya bêjin bicûn ji ber ku niha hûn sengerê apoçîya dene baş em vegerin Şêx Mirşid Şêx Alî Şêx Mirşid Şêx Baqî di mala Xwedê ava Şêx Newaf Şêx Aldar Şêx Mezlûm Ebdê wê jî hemû bibin şêx xem nake baş e tu rexneyên PKK êrîşên li ser yani ez karim bêjim bingehê hişmendî û anetewî ku rola terîqeta Neqşibendî tê de heye bêguman bê şek û guman dîrok heye mane me hên mînak anîn Şêx Ebêdillahê Nuhrî Şêx Seîdê Pîran Malbata Barzanî Şêx Ehmedê Barzanî Şêx Ebdselamê Barzanî ev hemû kî dikare înkara rola wan birîze înkara rola wanî di tevgera rizgariya netewiya Kurd kî dikare inkar bike ê ku inkar bike yekî bêbext e yekî zikreş e
یەکی لە دژی نەتەوا کوردە، یەکی لە دژی ناسناما کوردە، یەکی لە دژی دیرۆکا کوردە و پێکێکە بیت شتێخان کریە. برێز مرشد تەرەخنێروان کردی مروێژ نەها نەوەختێوێ ئێرێ دۆ تەرەخنێوێ کرد ساڵێ بەرێ تەرەخنێ تشتێن بلۆ کریە ناتەنەکەی پێکێکە زارۆک هادڕەڤان تەرەخنە نەکرد پێکێکە خەلکێ دکرد دکوش دبن ئیشکەنجێ دێ تەرەخنە نەکرد پێکێکە ئێریشی ئەس بەحسا دەمە دبن پێکێکە یعنی ئەس بەحسا بنەر برێز مرشد فرق و جدایی نابەرا me û te de me îstîqala xwe resmî ji Rojtîvî me da ji piştî roja didwa ji kuştina Mişal me îstîqala xwe da û îstîqala heta û ferda çetîn dîsa xwest em hevdû bibînin me yani me îstîqala xwe da min xwe dûr xist xwestin dîsa ez vegerînim got na wekî helwest wekî protest ez endamê kenekê bûm îstîqala xwe da îte tu hatî tu êdin hinek kesên din hûn hatin we di nav de we cî girt û ji xwe hinek yani kar jî kir û şixolîn û filan wê me bişir dest bi rexnê kir we dest bi pesna kir yani ev êrîşên ki tiştekî din jî ji te dibêjim baş bû hat bîra me dema ez apoçî bûm heva Arif Caboş Efrînê ew jî hevalê Şêx Alî nizam heta niha hevalê wan ya na ez vî nizam nibûnê ye malpera ew ya înternetê hebû Efrîn net 10,050 min nivîsekî rexneyî Partiya Karkerê Kurdistanê nerînekî rexneyî û ez apoçî ez li Şamê bûm ez apoçî 15-16 rûpelên A4 mir bi zimanê erebî nivîsand ez apoçî û belav kir ev camêr belav kir dizane hîna eger tê bîrawî eger erşîfa Efrînê til cemiyayî dikare derxîne ez apoçî û min rexneyên PKK dikir rexneyên tevgera PKK dikir rexneyên serkirdeya PKK dikir û ez apoçî yaw ête tu qaşota serbixwe yê û tu ne apoçî yî ka te çi rexneyên PKK kiriye heqwasa sal derbas bû yani bi dîkument bi belge niha tu dikarî ji PKK re bêjî PKK ji derkev xelas rola PKK neme tirkê bêj bêje me hemû piştgiriya te bikin tiştekî minî şexsî bi te re tune tiştekî minî şexsî pe PKK jî re tune hemû me qesedê biparêzin hemû me vê evrê vebiriya hanê me biparêzin wê çaxê dibe destkeft dema PKK xwe jê vekişîne bi rastî xwe jê vekişîne ne xapandin ne derew bi rastî xwe jê vekişîne ka bêje ava Duran Kalkan dibêje rêveberiya xweser dixwaze eger bixwaze mê derkevin tu ne rêvebir tu oldarekî tu kesayetiyekî civakî kesayetiyekî olî derkev bêje PKK mala we ava mervatî heqê we saeta we xweş derkevin fermo yani tu nizane PKK li wir heye tu li ser medya PKK derdikeve û tu dixwaze wilo biçekî riyê PKK spî bike û destê ya apo wê ra bi destê Mustafa Kemal Atatürk bişo ji xwîna Kurda tu jî ra bi destê PKK ji xwîna Kurda bişo kav heqê Xwedê ye çi eleqeya vê û ola Islamê heye yani an ez dema ez rexneyê te dikim ez rexneyê silûkê te dikim zihniyeta te dikim şêweyê daxwaza te ya yekîtî ye yekîtî û yekîtî tiliya xwe tê xin çavê wan ê ku yekîtiyê nexwaze kesekî bi aqil û bi edeb wilo dibêje li ser minbera ê ku yekî nemajêr bêjin mamosta ê ku yekîtiyê nexwaze û nizanim şerme birê me em yekîtiyî dixwazin em koletiyê naxwazin tu ji xwe qebûl dikî tu bibe kolê PKK
وتبذ كارتكي وتزبيها بككي وتجمر درك هناك شو وماديا شي بك دنسن دنافا سازيين بككي دكالا بشعبي تلش مسألة شعبي تلش بيجي خمناك بيك اشتا ناخوازم بفوكمه اشتا ناخوازم لي حوالي راستيه به حوالي مظلومه به دين اسلامي ولود بيشه دين مسيحيت ايش ولود بيشه دين زردشتي ايش ولود بيشه يا دين نظام كبر ايش ولود بيشه لدجي ظالمه بابي تب براي تب كيبه ظالمه ما حديث بيغمبر زبين بيراته من راى منكم معوجا فليقومه يا تنبذ خد قومينه تنبذ لي خد قومينه وتنبذ زمانه خد قوميها تشريك خواريه تشريك زلمي يا شيخ مرشد بفيح الوسطى تدب الشريك مش ديفلا كنت ضغطي لبك كيبك ضغطي لبيدي بك تدبيقي يكيتي هم اولو ما كيتش بيجي يكيتي خلاص يكيتي ابوجي بي كيف كرنا خبي يعني خبي البشتي فتشيرن وتينن ولو جير شانو مانو حاضر دكن قرسي اقل وتليلي وبيرك جير شبكا بخنو وجير بليرين وشيخ مرشد جيولو قرب ببه وبحثا يكيتي بك بيكو ايش وجاني كردا واستنجيين يكيتي اشكره بك باشا افجيچو از برز دكم تماشا باني هيش خوشكو براين عزيز نا شيخ مرشد عالم اسلامي ده لناوا جواكا عرب ده لناوا جواكا سوري ده حياة چه درجتي ناس كرن كيوي ناس دكه جغيني رودا وروناهي وفرات نيوز كيوي ناس دكه كي ولو گرانی دديه وزن دديه ابا قاصصا بلاش مربيجه روش كيج روجا شي كونفرانسكي لمصري لنظام السعودية لنظام الكيدري وبينو النري ولو كسايتيكي خوشك باش انطباعكي باش نرينكي باش لسر كردا داي ديار كرن تشتكي ولو هيا اف 13 ساله كبرش مربيجه شيخ مرشد چند پرتوک نویساندیه پرتوکیوی مانه میرک اولداره پرتوکیوی چنه لسر اولا اسلامی و کردایتیه تشتین تئوریک انا ایمه از دواره ادبیات شون رومانن هلبستن چیروکن مقالن روزنامه‌گری انا ایوی چیوی هیه نهاد ویواری هانه ده وکی ليكوليناركي وكي شيخكي وكي انا دبي برتوكي بيها بن حق الصال عملي خد شت خرج كريه تنيج مرد سرمديا بككي هر ور دنافا جيهانا عرب ده جبوق افيا بفنوناري و كيوي ناس دكن كي ولو دما الشيخ مرشد درباسي صالونه كي بف خلق ولو يانجي كونفرانس كي تشي بف خلق الشامي لحجازه لقاهره لامارات لنظام چی بيجي اف كونفرانس چينا به اگر شيخ مرشد خزنوي نه حاضر به معناته بريم ما مستا شيخ مرشد دبيت نتني دناف جفات مفاتا انا كسو ابوشيات شخور هر ور تو دانستندني بك يعني تو كرداشنو کا بك كرد وتجرينجيا يكيتيا نتوي بوان بدناس كرن رولا تا جبه مسألة فرحتر دناوا جهانا عرب ده دناوا جواكا اسلامية عرب ده دناوا جهانا عرب ده جبركل كيم زيادة بروبلم كيما يعني ببرادرين ما ريجيمين ولاتين عرب رحية يعني سوري عراق اميناك يعني لی چوا لکردا بنرن نرینن شاش لسر کردا ورگو هردن تا چه کری حتانها روش کیش روشا دفان مدیا عرب ده مقاله یکی تا تجمر بیج والله کنان العرب بان مناكن بان سربس دكن بان شيخ مرشد ناكن
مثلا تذكر بحانه يكي ولو بيجي باش مقالي انت برتوكي انت تشتي انت هنا يعني ما ندبير رولاتا اكتيف نتج مروره جمع عبد الكريم صاروخان سورة مرتا بقرودنا افقرسيا قال دركه ودسي قوالد وك جمال عبد الناصر وك حافظ اسد بريمه يعني برا ابوچی فان چیروک میروک خانه تنخافين نا تقنها اجبو تدبيجم دما ازرخنا لتدكم اجبو تدبيجم كنت تجي نشمت تحقق سب ابوچيار تشو يعني تجي نبوة كوشنگو سي 20 سال جا عمرته بشرت الشيار بفتي بيجم تشكر ولو نبه يعني ت ولداركي كرداي روشكي تحيي هول بت نائم دما از وك نفيسكاركي نه دما از شو مصري دما از شو لا تني از قالك نفيسكاري ما كرداي دن هنا امون انطباعك باش لسر كردات شي دكن نواج فاكا عرب دن بحصا مسألة كردات كن ما في كردات كن بنقاش ببدفكي ببدفسكي انفيرو لا هاني دليزن ت افرو ليستي نا اي بريمه تنا رخني بككي كري تنا رخني ابو كري تنا فيرو لا هاني دليزه وت يعني ابحمو بربرسيارين كردواري بربرسيارين اولي باش ما ندبيت فان بربرسياري دما ازبيش ما قيس دجي يكتيا كردا ما انا اف رخنين كمو قوتي نجيب شيخ مرشد يعني چه اصلا گیل پیشه یکی تیا کرده چید که یک ورش بر بیجه ولات فتنه دیگه بریم از فتنه ناکم بس ناما کی هات ولو اشتر چار گوتنا ولو بحث تلیس و یکی تی و ترابطش بر تجي تلبيك بكذا مثلا شاشك وجب بريمه كي ور شاشك وجب كي الخوك واجد كار مزنا هرم مع هدكي اولي وبشكي بخوينم سي 4 ساله ودركيفم وش خونها يعني اديروكا اسلامي وتاريخها اسلامي وقران ما خوندي وكتابه تفسيري ما خوندن كيم زيده وديروكا اسلامي ام دزانن كيم زيده بشكي ولو شاشك وجب مشي جيب اجي ورم دركب ناب ميداني واسخو بكم مولدار ولو ناب اف ملات اف قالي كرد جناها فكاكي هقوى صار بيدليزه هقوى صار بناوی مارکسیزم پیدیزه بناوی دموکراسی پیدیزه نه بناوی اسلام دموکراتیک و اسلام خزنوی يعني ولا نابه ما مستشيخ مرشد خزنوي تقنا يعني جبوق خلق بيشتر ورن تبربع ساعة يروكي ديك يعني خلق نين ازنابش يعني كوتنين نباش در حقيقة دبكن يعني اما بكيماني قرفو حنقي خبتنا كن قرفو حنقي خبتنا كن بيجن يعني سروكي مغي نووي هبو وشيخ مرشد نووي جي جيبو ودا الله كا ام في روشا هواني دبن قد ياچو خدي هالوسب خدي قوتن ناس ظالم ومظلوم انكيك جبو يكيتيه جبو تعوالي يكيتيه تخمخوري يكيتيه دلشواتي يكيتيه تتزاني كيل همبري يكيتيه تباش دزان وك نافي خو تباش دزان ليتناك جبرت يعني او چه حسابته هي حتى انها رخنا لبكينك رخنا حقيتي بربرسيارياتي وحقوا سا جنايات وتروري كو بكيكي كري لدرفاي ولات ولهندري ولات انا وقتي وي اف وقتي نزانم شي يو يكي كجر ويكي كشتي ازرامم يكي تي نابراوند چي مولو ناب بريم ولو ناب رولا خو بربرسياريا خو ولو بفان غرسي قالوا بتليلي وهالان وشاباشا نه خاباندن بريز شيخي هيجا ولا باريزي هيجا يكيتي حزي هيجا ماموستا دكتور مرشد الخزنوي حتى خلقي كيدن مجارة كيدن فيديو كيدن تناوى خير وخشيدة بمين